Kambeni cia gwetha giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Kirinyaga no ithiete na mbere na kuiyuha. Riu atongoria aria marahurana giturwa giki makieria cioneki ciao kuri muingi wa kaunti ino mieri 5 mbere ya ithurano cia mweri wa kanana. Giturwa giki kiguciriria huraniri mugwanja riu na murugamiri wa atumia kaunti-ini ino Wangui wa Ngirisho ramereria giturwa giki augite we akarugama ta mundu kiumbe tondu muingi ugathura mundu no ti kiama, akiheana kioneki giake kuri muingi wa Kirinyaga. Na nikio ndirugire ngurugama na kiama kia independent na kiama kiu ni giakwa ninywe. Nyinyi ndio chama na nyinyi ndio mutaniambia hiyo chama mutanichagua. Nemuigwa reke inde mwere andu aitu mumenyerere mugacokia kara bara mwarumirwo ni ndui mumenyerere ati ni undu wa t-shirt ya yellow na kuga ati kiama kirarumirira ati nikio mukaga kubewa ngui kura. Wangui yaniriire murugamo uyu agitariria kiria giatumire amukano na kiama kia UDA. No amuratara UDA goko no aratara UDA Kirinyaga kitaniyo reke inde mwere wa kwathire tondu muti uyu muthuri wakwa endirie nyomba milioni 100 tukiambia kwendia kiama ketha tugatubota gutethe venderia watwekire thumba wa niyo kugiwa muno ni thirikari akaunti ciakwa ikabingwa cionde ugakinya nginya ciana ciakwa kwa ngatwa cukuru ni bisi na no ndageragia kwimenyaniriria ndethie ndu makirinya akiangani iyo ate ndokirire muthenya umwe mbeca cianyu inyuwe cia ndawa iria ingiagurire thibitari ndawa guku ikithii gukua kuma Kirugwea county government ya Kirinyaga wa iguru agitwarira Ruto Nairobi ugitwika niyo ngarugame mwe ya MP mwendaga njikare kuu mai mabioba Micemani-ini yothe ya Wangui ndakoretwo akigweta no aranyita mbaru ta muhuraniri wa president indi akoretwo agitigira muingi gugecagure uria makenda. Turamakania president uria ukwenda president wona athura ekaraga Nairobi negu mukimwona uguruguru mari athurirwo goko ona uria guthura tikagoka guku mundu uria muratigwa nake ni ngavana uria mukuthura ni MC uria mukuthura. Aikari a kaunti ya Kirinyaga nio mari na matua manuka matongoria ta gavana o riri giturwa giki kiguciriria huraniri mugwanja matongoretio ni gavana wa ihinda riri Anne Waiguru wa UDA Wangui wa Ngirisho akirugama ta mundu kiumbe, Martha Karua wa Kenya uria wari gavana wa mbere Joseph Ndathi wa TSP, Peter Gitau wa chama cha kazi, Senator Charles Kifiro na munini wa gavana Peter Ndabiri aya eri mari kiama-ini kia Jubilee. Aja ya ithabu ria no gukorwo gitongoria kaunti ya Kirinyaga ta gavana miaka 5 yukite ni undu aikia kuna makiria ya 300 kuma kaunti-ini ino magakorwo magituithania ihinda-ini ria mieri 5 yukite. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga Gicagũ Wainaina wa Kĩarie.